su neke smernice i činjenice u osnovi zašto je protein generalno napravljen i koji bi bilo najbolji i adekvatniji način da se on konzumira da bi se iskoristio njegov pun potencijal. Generalno u osnovi protein je napravljen, odnosno whey protein je napravljen sa ciljem da nakon fizičke aktivnosti, generalno treninga, omogući brzo apsorbujuće proteine, brzo apsorbujuće materije koje će vama da pomognu da se brže oporavite, da se brže regenerišete, da manje opterećujete želudac, vaš digestivni sistem u globalu i da imate više benefita od toga što ste popili. Prvobitna zamisao je bila da se to konzumira sa vodom nakon treninga, upravo iz tog razloga jer gledate da što manje opteretite vaš stomak, ali u ostalim delovima dana, što je topla preporuka, možete da ga konzumirate i sa mlekom, bilo da je to ujutro uz doručak ili umesto doručka ili uveče pred spavanje. Generalno u mleku se nalazi derivat koji se zove kazein, čuli ste vjerojatno i za taj izvor proteina koji u samu sebi zbog svoje prirode i teksture sporije se oslobađa u našem digestivnom sistemu o nekih 6 do 8 sati i zbog njega, odnosno zbog toga je topla preporuka da taj protein konzumirate van perioda treninga jer vama nakon treninga trebaju brzo apsorbujući proteini koji ne opterećuju digestivni sistem, koji ne opterećuju stomak. Naravno pričamo o kvalitetnim izvorima proteina, a ne o nekim lošim proteinima.